kroz ove godine koje radim, razmišljao sam si, pa 30 godina već radim ovaj posao, kako to da me to i dalje zanima cijelo vrijeme. I onda promatrajući natrag, razmišljajući, shvatio sam da ja de facto sebi svakih nekoliko godina, otprilike 4 godine, si rekreiram moj biznis. Pronađem si nadogradnje ili nove fokuse stvari koje treba razvijati. Znači, kao poduzetnik, da mi ne bi dojadilo i dosadilo i ne bi ušao u kolotečinu, jer moram vam priznat, ima puno boljih menadžera od mene, tražim nešto novo. I ono što mi sad super, tema trenutačno, otpadne vode, imamo sasvim jedan novi dio koji se razvija kod nas u Hrvatskoj i to je meni dalo jednu novu ideju razvijanja poslova. Povezati ono staro što sam prije imao sa jednom novom temom i ugraditi moja znanja koja sam tamo skupio sa jednom novom temom i razvijati nove proizvode, nove pristupe. I to je ono što mene kao poduzetnika ispunjava i ujutro kad se probudim, što ćemo novo danas raditi. Tako da, trenutak kad sam ja shvatio da zapravo je predivno se nanovo sam rekreirati, je otvorilo toliko novih mogućnosti da sad treba menadžera da me opet drži na nečemu da ne odleti previše od druge strane. To je po meni poduzetništvo. Stalno poduzimati nešto novo.